Mas Roso digoyang dong. Iya, tuan rumahnya nyawer. Gimana tersebut Bapak Tito. Thank you, terima kasih. Hai, hai. Asik. Yo, la 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 la, la 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 le la lo, le la lo la le la lo, le la le la le la lo. Cuta. La le la lo, la la le la le la lo. Ayo cuta. Coba dikasih dong. Pepe kalompang bibir jeruk keseloni. Mas Roso digoyang dong. Alami yo Apa Siti ya lemas Joko digoyang dong alon-alon. wes begini loh bersama setia kawan original Indonesia kali bebe Bapak Cai. Ayo cuco. Lela lo la lela lo, lela lo la lela lo. Kasih dong, Pepe kalompang bibir jeruk keseloni. Besok mau jurang korang